le amhasan thlir tu mi pui hai po pawin rengen chibai kabuk cheu chun channel la subscribe lo kom tam tak ayum ringa uma lungun sit takin ilo thlira video hai milo en pek ani chun milo subscribe pek nge dingin ilungun si na kangen thar ani leni som pathum nia manipur churchanpura pm modi hungin jinna a hun mang nakha mi puin ei ngai poimo in karinga chun ke comment ka ngai poimo emela manipur boina namen lo ei tu ka thina in le lo hai chanin nasatakin rinum harsa ei ti ane chunglai jinga chun kumni invoi nungin manipura apm ei ram thui tu lu tak ahung na chung thua kim takin mani trong ngein athuril hai hangai thlain la ti ka cho ei du thu sam ani wong karinga india trong taka hindi manga hun aneina program aneina khan mithen atam lem khan cho ei rit khom ringa noa chun ahung ringot loma umi tia loin nui durdura ban lo phara kut lo ben durdur khom ayumel thei athil ril hai ei rit no lei khom aniel theya amiro kal cho athil ril asit ting ei juk tina khom ani chung no chu lei chun mithen tam taken asheno hai ta dinga ei lo frita ei lo tangkai pui thei tak doinam ti in mar tongin ei hungin leta akim top chun thilin let hi harsa chu lei chun apoi mo na lai hai le athil na apoinam ei te ding khang hai kha ei lak doka ei hung suklang ani le in ei theyanga nga ei hung but sei hi mi pui ngai thatu hai comment in mi lo frit thim ei hang nom ani chuma chun nisom pathum nia pm modi ahung ding rem ti no lei pol niom tak anne churchanpur khapui sung chai moya hai an suksit na chung thua khan voisun pathin ni nisom palini hin mi pahne police hain an mana police hai nan man ti chumi puin an thritin thlangwal rul tam tak hai in thok dokin khang khan central force hai le police hai le anin tong boita a tharum thona hai hil asokin lunga in deng na invok na hai asoka chanchin ei hrit chena hin cho police station a gate hai command pot thlak wonga gate hai khom an suksit nin ei hrit ani chanchin ei hrit chena ei hung suklang ania akim changin chanchin ei hrit thei chin cho chanchin thar ei nei huna ei hung suklang nok dinga ngai ei te le churchanpur sunga pm modi athuril na ei lak khom hai ei hungin let thayang hai cho hang suklang nga lei te manipur ram hi ramhlu det indo ane manipur thlang ram hi khonu kutsuk moile lutak ane alut zul nok na cho hi thlang rama cheng han thei to ka ma in lak nazar liu liu ane manipur mi pui hai in theina hai hi in zana salam salut kabuk cheu hingang rasur na satak noya khom in mi ngai na na suklang dinga mi pui hizat hilai muna in hung hi kalom le ane rasur na sat lein ka helicopter hung thei tano sin khom nang ni hai le hun mang kanom lein lir thei mangin infal a in thok churchanpur chen ka hung thlan thlung ane helicopter a hung thei lo dinga ru asur el he pathin rem rut ninge ate asan chu lam thlonin lom na le limna ka mo in mi ngai na suklang dinga ronhoya lampui sira ngira india flag choya lim dewa in lo vai kul kha kadam sung in theingil tanong kati manipur mi pui hai hinglom loma kachunga ngai na in suklang he phuno in tipumin kalubuk mewin lom thu rilpumin in zana kapek cheu manipur leilung moina le lutna hai aram le khothlang ke ruidan aboruk hai ing kim hi bharat india sugro pui tu pakhat ane chun manipur mingalem hincho mane lunglu rohlu ti thumal athangsa hi ahluzul pakhat ani bok ane india marsak north east pumpui ala elwarding ane manipur hi changkang na ting ma ason thrat ding hi india sarkar thiltum ania chulein voisun hin nangni hai koma hungkane tu elkhan crore sang sariman huding development project kazuk hongzo takha ka project hai khan manipur mi pui hai thlangram mi pui hai hringnun khosak na ting ma asuk son pha nge ding ane hi program hai hi resel na le team in chungna health and education ting ma son na le changkang na lampuya athoi ding cheu ane hi lei hin manipur mi pui hai abigin churchanpur mi pui hai kalom tak zet cheu ane rule hai manipur hi
border le in nai te a state pakhat ania chunglai jingchun India khopui sung le in fe pona ding lampui tha in nei no lein harsat na in tu khai ka ri thim pui cheu chulei chun kumsang ni som paruk zawa in thok khan Manipur ta dinga chol lawa tho hi kalotum hrim anta chule in zom chun central sarkarin Manipur ta dingin kong ni in thang ahung lak ane chung kong pani hai cho pakhat na railway le road highway haya lampui tha a theina dingin a let tam taka budget sukpung ania chun pani na khule veng sung haya khom lampui tha sim pein ma lak jing ane limta kum thlom te sung khan Manipur National Highway lam lin hai sim na in sum krur sang thum le zasare sengral alonita tu hin sum krur sangri le zasari seng nok dinga highway lam lin hai sim mek ane in ma khan cho khotin vengtin in fe po alo har sat ji nangni khoma in thrit ani kha tu hin cho thlangram khole veng krur chung in hoi devin in fe po thei anita unau tribal high in hoile olsam dewa in sirpo theita kei ka sarkar huna in thok Manipurin changkang na ting ma ason trana Manipur railway connectivity a tran chau ane Infal Jirbam railway line khom huntoi te sungin rajdhani ngei national railway network le hungsukmat nitanga te hiding hin central sarkarin sum crore sing ni le sang ni sengin ma alak jing ane Infal airport khom crore zali chung sengin suk changkang zul anita air connectivity changkang chu mason na lampui asuk changkang ane hi airport a in thok hin India ram bungsung mun tran lung thei ding in helicopter service khom tran anita hinga nga in fe po theina ding lampui tran central in abut sei hai he Manipur mi pui hai ta ding in mason na le changkang na ane hun toi te sungin India hi khowela changkang tak rambung pathum hai la ya ei thang phak ding anta khovel kil tinin ngai sang takin an mila hlir ding ane chungang bokchun Manipur Churchanpur khom hi ngai sang takin khovel kil tina in thok an mila hlir ding ane India ram mi pasi hai ta ding central sarkarin chengna in abol pek hai lai Manipur khom chengna in sangsari athlonin pek anta ka sarkar ha in thok India thlangram hun ran haya in tina tui thing lim kan hlung tirta tui bala in thok tui thing lim mangta thlangram mi krur sompanga chung anumta Manipur khom noi thum chung in haya tui thing lim alung lutta ringla lo hi ka ril chewane Manipura mitin in tina tui thing lim pai in alung lut wat ding anta nidang khancho thlangram mi han tui thing lim zongin mulle thlang in sang tak haya in lo zong lak tu hin central sarkar malak na in a haya tui thing lim alung lutta nidang khancho hospital in nei no lein khopui sung in pankar in numan lakha nidang khancho in chung na muntra in nei no lein har satakin khopui in panlak tu hin cho sarkar in angai sakta chewa in kho sung veng sunga hing thil po hi remchang takin asi pek ta chewane tu hin cho ka sarkar nge in Churchanpur medical college khom ka sim pek ta cheu India ram sunga mi pasi re thei hai ta dingin noi nga chen athlona hospital a in enkol theina ka sima khom Manipur mi noi ni le a chen ve han ham that puina damna anchang anta Manipur leilung le boruk hinglom loma thale hausa misul then khatin mani lok na ding chaw ngai tu na in an suksit anta naki deukhan relief kema hai kan pol puya an harsat na hai an miril ane lungai no ro in be sei na hai kola eng trending anta Manipur hin nithar in muding anta kot akik tran mek anta in rem na le mungna a nok thai wat na dingin India sarkarin ma alak jing ane nam tin chitin pol tin throi tu hai koma ngenna kasim nom cho in rem takle in mangai taka Manipura mongna inum tirnok hi ane Manipura thlangram mi hai ta dingin kho e mani zat hai residential sikul zanga chung hong anita chun Manipur culture in numei hai ngir mun in zuin adom sang lein numei hai ta big dingin thim in chukna lampui ran ka sarkarin ma alak pe ane peace progress and prosperity
hing thupui pathum hai hi mangin Manipur ta dingin ma kalak jingding ani atop na taka kasil nom cho Manipura nam tin chitin hai inrem taka uma mong taka lengkhom dingin kangen cheu chun in mingai na in suklang hai po chunga lom thu anonin kasil ani Bharat Mata ki jai tia mi pui hai cho khek puin Churchanpur athusil na hun alo mangjauta ani भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।